kwinyakade.tv. Cela ungakhohlwa ukusubscribe ulike ukuze uzothola amavidiyo amasha. Siyayibongela. Bukela ividiyo elandelayo. Sanibonani mfowethu Beno. Ngosimpilo kwamngoma mfowethu, ngaphandle kwengichithela isikhathi bafowethu sacela ukuhlala phekude bafowethu. Uma uqala ukubuka le YouTube channel, acela ucofoze igama elibhawu ukuthi subscribe ukuze uzothola amavidiyo amasha. Bafowethu ngiyazi ukuthi ngidonse izihloko ezibhawu ukuthi Unjoko Etalabha Umdumazi umfowamhlongo ngenxa ye-album yakhe Endlule engahambanga kahle bafowethu. Khiphe i-CD promo yakhe entsha sha eney'ngoma ey'mangalisayo ezimnandi. Nambona ukuthi ushintshile impela kulokhu futhi nesitudio sesishintshile bafowethu. Unjoko usegxeke Umdumazi kanye noproducer wakhe kade esebenzisana naye le album yakhe Endlule ukuthi kube ngathi kube khona ukwenzelela lapha kule album ukuthi Umdumazi ucindezele Unjoko kanye nalo producer kade esebenzisana naye bafowethu. Uthini umbono wakho ukuthi amaciko ukuthi eticilana phansi kanje isithunzi ngenxa yokuthi ufuna omunye ebengaphansi komunye nomunye ebengaphezu komunye bafowethu? Akushiye ukuphawula kwakho lapha ama-comment section. Ngichaza ukuthi lento yamaciko ukuthi balokhu belwa yoziqedwe kanjani bafowethu, yoqedwa kanjani ngoba amaciko manje mayisengenelana nasestudio kuyinto kakhulu leyo nto bafowethu. Ngeke ibekezeleleke bafowethu, kumele siyinqande bafowethu kusenesikhathi bafowethu, kungaze konakale kakhulu bafowethu. Ukhumbule ukuthi ushiye nje ukuphawula kwakho lapha kuma-comment section ukuthi lento singayisolva kanjani. Ngiyazi ukuthi inyakade.tv ihlezi inesisombululo. Ngiyacela bafowethu ngingakhohlwa ukusubscribe ni-like ukuze nizothola amavidiyo amasha.